Pozdrav dragi prijatelji. Jedna mudrost za početak. Poštovanje treba da se zaradi, poverenje da se stekne. Slava da se dostigne, samo mržnja ide bez teškoća. Pa dobro, da vidimo šta se to kuva u sudnici. Miljana Kulić i Jovana Tomić Matora su već duže vreme u borbi s pravdom i mislim da su sudski zapisnici postali dio njihovih života više nego uživanje u svakom danu. I eto je Miljana pred pušionicom, s cigaretom i Markom Đedovićem, kao da izvodi monolog iz drame. Sad ću praviti hauz jer pričaš s njom. Vrišti Miljana, kao da je iz horora ispala. A Marko, kao da je upao u komediju, pita, pa šta ako pričam? A ona, kao da je upala u trend ne onaj kod Karamojića već ovaj obični, dobila je obavezno lečenje na slobodi i sad ne zna šta će a ni kuda će. Advokat je došao, potpisala 11 papira, i sad majka može da tuži i sudu i obližnjem kiosku. Da li će Miljana slediti odluku suda? Hoće li redovno posjećivati psihijatra? To su pitanja koja čekamo sa nestrpljenjem, mada ljudi donose odluke od životnog značaja za sekund. Ja 40 minuta biram najlepše mandarine.